Da krenem, jel? Može. Znamo da je teško povjerovati u riječi koje slijedi, ali Ben Affleck ove godine ima film koji definitivno treba da pogledate. Jasno je da posljednjih godina njegova karijera uglavnom teče kroz seriju bezuspješnih pokušaja da se nametne kao zvijezda superherojskih filmova i akcionih trilera, koji i kada prođu dobro na blagajnama uglavnom pokupe negativne kritike na račun njegove glume. Također znamo da je i njegov privatni život u prethodnom periodu obilježen teškom borbom sa alkoholizmom i bračnim brodolomom, što je u priličnoj mjeri i uzdrmalo njegov status u Hollywoodu. Logično. Nameće se pitanje o kakvom je filmu onda riječ. Slijedi objašnjenje, slijedi objašnjenje, slijedi objašnjenje. What's going on with you? What's new? Not much. Hate the idea of you down there by yourself all the time. Just drinking. I'm fine. I appreciate it. But I'm fine. U pitanju je niskobudžetna sportska drama The Way Back, režisera Gavina O'Connora, u kojoj Ben glumi srednjovječnog alkoholičara Jacka Cunninghama. Ok, sad vam je malo jasnije. Moglo bi se reći da je ovo autobiografska priča. Jeste. Ben u ovom momentu je gad lik. I Jack je također gad tip. On je bivša srednjoškolska košarkaška zvijezda koja nikad nije ostvarila svoj potencijal. U međuvremenu dijete mu je umrlo od raka, razvodi se od supruge, a vrijeme između posla i spavanja provodi nalijevajući se pivom i viskijem. Ne zvuči dobro jer u stvari i nije. Ipak malu šansu za životno iskupljenje Jack dobija kada mu gimnazija u kojoj je išao ponudi mjesto trenera srednjoškolskog tima. Our basketball coach had a heart attack the other night. We need a new coach, Jack. Then you know your gifts seem heaven sent. Is the team any good? No. The last time they made the playoffs, back when you were playing. Lead me to Let's go, line up! You're Marcus, right? That's right. How many threes did Marcus make last year? A percentage of 26. You want to know why they're leaving you open? It's because they don't think you could hit the ocean from the beach. Yo, he just spit facts at your ass, bruh. Ono što počinje kao nevoljni dug bivšoj školi polako Jacka vraća iz stanja živog mrtvaca i on naravno u stilu žanra sportske drame tim gubitnika pretvara u odličnu ekipu. Međutim, kao što nas je Jack London davno naučio da kralj alkohol nije protivnik koji se lako pobjeđuje, jedna loša noć Jacka ponovo baca u pakao pogrešnih odluka. Ok, da ne spojlujemo dalje, vratimo se Afflecku koji ovdje očekivano briljira. Poslije dugo vremena on plijeni svojom glumom. Istina, ima i pomoć od scenarija u kojem njegova rola dominira među ostalim likovima, ali u svakom kadru evidentan je trud i strast kojom on prilazi ovoj ulozi. Zlobnici bi rekli da dobro poznaje materiju, pa mu nije problem ući u lik. Ali ne treba izostaviti da je Affleck u prvim danima karijeru gradio odličnim rolama u niskobudžetnim dramama. To se malo zaboravilo zbog maski Daredevila i Batmana, ali ovdje njegovo iskustvo jasno dolazi do izražaja. Bez punog glumatanja i pretjerivanja, on je vrhunski dočarao čovjeka kojeg život nije mazio, ali koji se sa druge strane svojski potrudio da svaku dobijenu šansu dodatno upropasti. I spent a lot of time hurting myself. Heavenly Father, I made a lot of bad decisions. don't carry other name. Prolazak kroz ovu vrlo mučnu i tešku priču olakšala mu je sigurna režija Gavina O'Connora, sa kojim je već sarađivao na akcionom trileru Računovođa iz 2016. godine. O'Connor je bio svjestan da je granica između glume i stvarnog života njegove glavne zvijezde vrlo tanka, pa je zbog toga namjerno snimio film u vrlo ogoljenom maniru, sa mračnom kamerom i sa dosta krupnih kadrova Affleckovog izmučenog lica. Skoro pa dokumentaristički stil koji ovdje radi posao na odličan način dodatno nam približava sunovrat i patnju glavnog junaka. Game's on the line. I want you taking that shot. Why is that so hard for you to believe? What? That you're the best player on the team. I know you're suffering. I just want you to be happy again, but you gotta want it too. Inspirativne sportske priče pokazale su se kao idealan materijal za filmski povratak. Žanrovski koncept pojedinca ili tima koji se protiv svih očekivanja izdiže iz pepela i vraća na teren jednostavno je bazični temelj industrije snova. Zna to Affleck, zna i režisir.
zna i publika. Problem je što je u ovom slučaju predvidljivost malo pretjerana. Posebno u scenarističkom dijelu posla koji u drugoj polovini filma postaje sve neuvjerljiviji, predajući seriju teško prihvatljivih klišeja. Da li je scenarista platio danak na iskustvu ili nije mogao izaći na kraj sa željama glavnog junaka filma, ne znamo. Ali mu je malo falilo da napravi vrhunsku priču. Keep pressing, trapping, taking charges. You guys earned this tonight. Ove scenarističke propuste čupa Affleckova gluma, kamera, muzika i već pomenuta režija, te hrabra odluka da u finišu filma sportski dio priče ode u drugi plan, kako bi se uvjerljivije dočarala psihološka drama glavnog junaka. Generalno gledano, ovo jeste lična priča jednog čovjeka o njegovoj borbi sa sopstvenim demonima. Pobjeda je u njegovom slučaju gorka, bez obzira na krajnji rezultat na sportskom terenu. Affleckov Jack je čovjek uništenog života koji treba da se izbori sa izazovom alkoholizma i koji mu daleko teže pada od sudara sa jačim protivnicima na terenu. Film The Way Back je to dobro prikazao. Ne vjerujte baš uvijek kritici, prosječnim ocjenama ili lošim brojkama gledanosti. Dajte šansu Benu Afflecku jer njegov put do našeg zida slavi nije bio ni malo lak.